Tau noga da fefu. Dai roroga mi abagai raera mi fa'oha hau adre kelobalangi. Sabele moroi bagai raera ni hafefu baka keriso Yesu mangadre ita. Disuno ni fola khemi drauga Yehova lobalangi masih buah faumasi. Berbai buah dedeu sino faluha ya aga. Babororogeu ya aga fefu. Bayadai soaya. Mahonoga dedeu ma me omasi dra aga ma fododrongo daromalima. Ma adre keheha sanolo. Sama hau ya aga fefu. Faaboto ba dedeu ma. Hadiah dani hadiah geluaha vogau niu bafamatengeu ya aga bagulidana. Adre hede khema dama fododrongo yaduhu. Iramai na iratalifu sefefu ni omaseu bakazoya ita Yesu Keriso. Berhuhuo bamigu makhe. Tabaso moroi bazura mareko. Faza ene. Ngavua ene be irugi ngavua sifele delu. Batabaso mane ionarai ngavua si ene. Tuhonia ya ia da mi bamituriai ke daromali lobalangi. Ada databaso daromali lobalangi moroba mareko faza ene ngavua ene irugi fele delu imane. Ba heli-heli de dunia baba lema mati ira. Ba itere misapanua sifasui mamahau ia. Ba muhede ia bazifele dua. Iberetai ke ifatenge ira daru-darua. Itehe khera vamofane behu sira ia. Bayoroyo khera beila ohe hadiah ia balala hasio. Beila ohe roti. Beila ohe bola ba boi kefe ba betalu. Ba mau badagahe sa ba boi dua gere barura. Ba imane khera ba zimi amiyomo bada mi yage irege mofane ami bada Bana sopa nua sile mama ame yomo ya ami. Ba sile mamodrongo limi. Ba miheta ami bada mi anotoge gabu-gabu bagahemi ba vamaduhu khera. Ba mofane ira mangopaha lamane mi falalini gera erami. Ba oya la fofane pehu ba atozo fehe la bayui ni fanika ba la fadehe vekhe. Regeda daromali lobalangi wabaya mi fefu ya ovu. Salom. Iramai na iratalifu se fefu ba berhuhuo ma adre. Yesu ifatenge dan difahonia moi baba nuriai ke turia somusodede. Bahiza fatua le ayati ene adre. Oroma kheda hadiah zalua. Va meme Yesu bapa nua Nazareta banua nia samesa hadiah iwa taromai lobalangi le la tema Yesu le fadu dedera le la fododrongo ba mahonia ba la osiva boy ke na Yesu la mane hadiah tenga ono tukageu yadra irama ina mui ia bapanuania bahiza no abe ededera. Le la tema'e. La tibaga. Irege o Roma meke no adre ba ayati si ene a. Wa aheli-heli si bai de Yesu. Wa le mamati ira. Ira amaina talif sefefu. Fehede aheli-heli de Yesu ba situnia. Hame 2 kali tabaso ba zura
zanura tureso musodede si sabua yai bazura luka faza fitunga wasiwa imane bada ahli de Yesu wangi ila famati gumadra baga fanauma famati ni habairo famati sitenga banuani fili dan ni basoda bazura luka faza fitunga wasiwa ahli de Yesu berwangi ila famati silete sedra na i bagotalwa rono Israeli baba mare ko ene adre faza ene ayati ene a ba ahli zuida de Yesu bahiza tenga berwangi ila famati hadia i melema mati panuania sangotei banuani fili bangsa yang dipilih banua zo aya ira amai na ira talifu sefefu me u baso da romalida eba imanete deku na ifaiki ke ita adre Yesu hadia ke iba ahli de dunia ba maiki ya ita hadia ahli de dunia simane famaiki kumadra berba mati adre ba mazu simane banua Nazareta berba lema mati tobali angerenwada da ira ama ina talifu sefefu moroi bada romali adre basi fufena ikau ni ba ifatenge drani fahao Yesu ifatenge itago irugi yada hezona hiya ifatenge itabagotalwa niha silema mati niha sanibaga tureso musodeda bagotalua niha sitoroi baso kami-kami ifatenge ita baba nuriai ke tureso musodeda bagotalua soi bagotalua niha silema mati masa sesetarongo la maneve ede bani habairo sangolo walangi ke ngavale goboila bamalo walangi tanebe da haluwata ifatenge ita bagotalua zangotei soini fili bamazu ila mane bagotalua zangotei ni hakeriso bagotalua zolo Yesu bale safaduh de dera ke Yesu sinomoi bagulidana babangeheli babangorifi le hadis safangomasi lo balangi balagi fangomasi av bagotalua da egi irama ina ira talifu sefefu ifatenge ita Yesu ifatenge bazile mamati bazile hadoi oroma buah mati balalava auri seroma duma bazabe etede bazino ibebe amuata fa aganuno gabedo gamau garife gamarete basolo gegafuga fa abele so kemi bada ifatenge ita dazi fofona sidua taano fuli hevisa ita malua halewe famatenge adre halewe fanuriai ke tureso musodede baperhuhua ma khadre ira ama ina ira talif sefefu so fangavale ni fahaunia ya ita hevisa vangai halewe fanuriai si fofona iwa bada moi ira daru-darua hanya keluar hada hanawa ifatenge daru-darua irama ina talifu sefefu sodo puanga vale keluaha na iwa badai ifatenge daru-darua si fofena si mane badono Israeli luono va avena aro avena sah va maduhu nasoni faduhu ya ia da na darua zamaduhu avena la futeda kesaksian aro kesaksian siduhu dazi fofona basidua elwaha badaiba ifatenge ira daru-darua ya ia da baba malua halewa famaduhu ira ama ina talifu sefefu baba ngobaka taromai lobalangi tenga hahalewa zisama-sama saniha hadiai no moguna va avesa moguna va lulusa ba moguna
vahasara dede. No halewe dozi samati. Dazi fofona ni fahaya ita. Basi dua, babangai halewe, ha Yesus Keriso dali. Hanya Yesuslah tempat kita bergantung. Babangai halewe fa'a enoni, te kau ni ita. Enau haya ia ni odali geda, haya ia bebe dededa. Haya ia zo emurisi fa'aurida, ya ita ira enoni maso halewe. Adreva iwae, boila ohe roti, boila ohe palazo, boila ohe bola, ngavale hadia zinangia ngena sinangia mu ohe boy. Boy mohe gefe, boy mohe ngavale bebetalu. Hana hadia gelu hadai. Ira ama ina boy tobali tabi-tabi da fefu. Boy manutuna itabada. Hadia mu osabua dede, boy mo pagi kera-era babangai halewe adra. Na tewa kheda babangai halewe zo aya, ha Yesu webe dede da. Haya ia dralida. Ya ia za me kheda fa abele fa tua-tua. Ya ia za ngoguna banua ni hakeriso ba halewe duria somuso dede. Baba nolo. Ya iya. Zango guna basa nuturulala kheda bahalew fangopakh. Bada egei ira ama ina ira telefuse fefu. Va oroma kheda hevisa ve fau panuani hakeriso. Hevisa vanudreheni zato bahalew duria somusodeda. Da zidua. Sita lu moriba da Romalia dre ni fahaya ita visa lala va malua fangobaha ta Romai lovalangi fanuriai ke baba famaduhu Yesu ya ia da he visa na sozi le manema ha iwa ba da lelai me ke non na soza nema ba toroi ami ba da irege mufana ami ba visa na sozi le manema ira ama ina ira telefuse fefu le mo guna about dede. Le mo guna mo fenu. Le mo guna aitu vanatena. Si mane Yesu le mo fenu ia baniha Nazareta hewa ela tipako ia. Ba mazui ba panuanya Keriso si fofona. Me te faduhu Yesu. Ba oya zile manema le hadi mo fenu le about dede drani faha. Hadi ya, lema le tahale halewa ta osidruhu ke bangai halewa bana le latema ba hadai wa meke ba mi heta ami bada ba mi anotoge gabu bagahemi baba maduhu khera. Eluhania ira amaina telefuse fefu si zabele moguna badai halewa itema tenga noro de da hadia mangadra ita salahira. Dazi telu. Si efa hana giva tola mu ohezio. Bahava tola mo badakahe. Hadia gigilwa hadae. Ira ama ina telefuse fefu so telu ngavale gilwa hadae. Si fofona va sio babadagahe no fanolo da babofana. Medromane balala si kaal. Basi dua, si ogoi bano tadra da babo kubaloi. Na boi musuna biri-biri. Dari kilo si dua. Basi telu, baba ni baga te ala. Na sosimane asugatua bamahade ia gutudu sedena mamakiko. Iramai na telefuse fefu hadia sedena muwa badae. Fefu da edena muwa va boi te tabi halewa duria somusodeda. Eluhania iramai na ira telefuse fefu tahale halewa zo aya bavanga ida halewa nia le amatibala namo oguna ngavale hadia ia manifoteme na mempergunakan sarana tolo-tolo asala tolo-tolo da asala sarana da si duduhu baba nudreheni
lalahalewa baba nuriai ke turia somusodada. Ia dai ira amaina ira talifu sefefu. Fanofu sitelu kheda ya da ba hadia duho halewa ba hadia ki ko hitedede ba halewa famatenge sino ifatenge ita so ita Yesu Kristo ba da romali adremike ba iwa ba da va ifatenge ira ba bogau ni ena la falalini ke rairara ba medro mane ya da la fadhege ngavalo ke la fufana ngavalo zira iyo iluhania da ya da mohalewe ita babango baha babanuriai ke faatohare banua lo balangiat. Hadia ia banua lo balangiat. Ira amaina ira talifu fefu ya ia da si fefena babango baha famater ba fa asalawa lo balangi ba niwe fefu. Letanebe. Dialah Allah yang memerintah segala sesuatu baik yang ada di langit, baik pun yang ada di bumi, ataupun yang ada di bawah bumi. Hanya Dia yang memerintah. Kehendaknya yang jadi. Dari fefena. Basi dua, eluaha ba atohare panualo balangi, si mane ba bangadre zo aya, ya makhumai sobazorugo ya tiamonil, ya tobali banuau fefuniha. Babasunesa, datanglah kerajaanmu. Eluhania si dua ya da wangobaha va so aya ya ita Yesu Kristo no i alani va abele gafuk. Adreme geno sapwa halewa ya da ya baba mo fana ngavalo zirai ngavalo va abele zo kami va abele gafuk. Si telu eluaha va atohare panolo balangi ba ya ita tekauni baba nuriaike fa atohare panolo balangere baba nuriaike tadra kerajaan Allah ya da si telu babo gauni niha baba malalini era ba enafan luka ira vangorifi. Da si telu si efa ya da baba ngobaha baba babolohe fa atule ba fa ohahaude ba kulidane. Sino yang mualaga soaya ita Yesu Kristo? Shalom. Yang harus diwujudkan, dinyatakan di tengah dunia ini. Ba silima, ya da hebi sa ita baba monga turia somusodede bazinumana bazito sasatede. Na tafahela bazura Luka faza efa, bayo bada no sokhegu ke hazoaya ba no ibayo ini drao baba nureke turia somusodede bazinumana baba ngefa banikuru uida la halewe sinangia tekauni batefatenge ita iramaina ia dae omasido wo pakha da hevisa drasolohe turia somusodede luono hadia go ini faluar hadia go hitedede bamazui hadia zito bali visi bamisi. Bali Indonesia visi RMG moroba geremani lono ya da suku bangsa kafir terselamatkan dan kerajaan Allah diwujudkan. Ba soli mangawale zito bali misi. Soli mangawale halewera. Sara volohe haga bagotalua zogemi-gemi. Irege tekau ni fefuniha ena tobali tanah Kristo. Si dua. Ya da ena dozi soi niha bakulidane adre faluka hobu. Hadia ia bangsa yang terberkati mesekola arunga balebeh bafaluka bau dede. Da ia duria somusodede ni ohera. Si telu ya ia da hevisa ena dozi soi bafaluka ba haude balala ba mater balala ba banuasa bongi maeh. Siapa ya da hebi saya na bahada si ruru alua hada si sehi sogai na swadu soloi fa haude banono ba banua basilima ya da hebi saya na si ruru alua va ohahau ba maka amanan ba alua ba atule bagotalua nono vo banuasa. Dalam misi.
Melaruki dan ni hai ramai na ira talifu sefefu ba soli mazui ngavale waa va anumana va atoroi furi ba mazui fa atoroi balala so kemi. Hade ya da la ila melo da va ononi ha adre no so ba na hia so kemi ba va ani ha bairo manepa adu ba idenia halewe fa aere. Da si fefena. Si dua la ila melo da va hadat medro mana hada vangovalu fa mafa amate batobali tabi-tabi kida solohe ba anumana. Si telu alua va udusa bagotalua va banuasa baiki bagotalua va aeri. Ba si fa ya ia da ya dotoroi furi. Apa fa tua bodo. Da kini lara hade ber va anumana. Ba medro mana melo da la mane vangoma he bisa ia bosi ba mater bosi ba ono banuasa ya tola tobali ge fa Macau ya zisotane to. Da lima ada berda hada ni faluara. Ya ia da si fefena la falua penginjilan. Fango baka tu resumu sodede ena la roi ka muatava ni habairo tobali ira solo ke Yesu. Da si fefena. Si dua la bukai sekolah. Rege meloda hezo sumidro gosali babada ki sumidro matebokai zekola. Si telu la beba nolo diakonia halewe diakonia ena sehat la bagi nuha ya, la beye zoguna la bagi kei pagozau berme tukamonganga kei nononiha. Basiofa berme la ila bobo vangovalu tobali kei tabi-tabi moi fanganumana ba adre lahono kei meloda si fao falulu falewe fauma kolonial ya da lahono kei ena bu ebo si ai bobo basilima ya da hevisa va maane lala va matersi sehi solohe fa o haude banono vo banua da meloda khada gya da ba muguna tano fuli hevisa gita va malua halewe fanurei ke tureso musodede adra. Ira ama ina ira televisu fefu oya da bitabi. Oya zodre ni furi. Oya za mabali banuani hakeriso la ro Yesu. Tarongo ira ama ina. Metro meneba ka furia tadre. Hava atozi no modroi fa ani hakeriso la sawa agama be. Haber vangovalu. Haber tolo-tolo, haber gefe. Ba mazui ber jabatan ba mamui fagawe negeri batana benia la re Yesu hava todrau no sila ama silaina yatim piatu la mane si dunia derengasa moi ira ba agama bermele sanolo le hadai mu falua banolo ge ya ita banuania keriso to bale angirenwada da ira maina vada ege zodre nisi furi ba masa mabali zamati ke Yesu la re Yesu. La re jo ayaita Yesu Keriso. Bale medro mana tarongo. Hava atopa nuada si mai mukole misa. Mohaleu ba perusahaan. Mohaleu ba perkebunan. Ba itaria bermele hadai ta'o ira. Bisa ena le mamale ira baba mododongo tarumai lovalangi. Kita jauh dan tidak hadir di tengah mereka. Irege atogoi zodroi lalava mati. Oya da bitabi. Ira ama ina ira talifu sefefu. Lebe dromana bagi nete adrezui. Tarongo goi. Hevisa zino ibebe amuata zo gemi. Amuata fa ira iyo. Te sedramana irugidai hewa enotera otu 55 fahe du resumu sodede badananiha. Basosomana nasani bebe amuata fakele Musa. Fe mabu. So ge zimanga sele. Te sedra ge hocha. Forhor selingkuh. Ba metro mana ge vanghedre ge av. Tarongo da. Te sedra ge bagotaluan ni hakeriso. Hava atozino ibebe ya. Narkoba. Sabu-sabu. Ba mahadaya da nebe. Ira ama ina ira talifu sefefu. Te sedra ba tarongo ge so zino ibebe amuata
ya ni fauteuil KKN korupsi kolusi ba nepotisme. Hava atozi no modrei osali. Zodrei la lava mati trasiboho ebua bagi netadre. Adre berda muguna ta irenusi bada ia da te fatenge ita. Hadeni faluada te fatenge ita babogau ni ira talifusa sino elumu simane megeno ena soba malalini era. Hibisa ita ba maluada da haluada ya ita samati ya ita ira enoni. Te fatenge ita babolohe haga bazi toroi bazo gemi bazi no toroi baba ara ia. Te fatenge ge ita ira maina ira talifusa fefu babolohe fa o de bazi to sasatede bani fakao bazi numana babazangar-ngar. Ba te fatenge ita babolohe faatule. Ya, faatule keadilan. Fa'auhaudede damai sejahtera. Baniha fefu bateramur bada bani wewei fefu enasi dudu faluha wa ohaudede. Si afuria ira amaina ira talifuse fefu wanasimane hani fatenge. Hadia haira fadrita haira sinenge guru jemaat ira gembala, haira evangelis, haira satunya keriso bamazu ini fauteuil ira pelayan gereja, ira ama ina ira talifuse fefu, bada Roma lilo balangi kheda, iwa bada ni fatenge, te fatenge dra ni faha. Babahasa Yunani ni faha ya da matetes. Hadia geluhania matetes, ya da sara, solo elahe basamalua hadia ni falua za mahawaya ia. O elahe za mahawaya ia ba ifalua hadia zino ifalua sa mahawaya ia. Basidua ya da sino mangai angetula babolo sa mahaw. Ya da so aya ita Yesu Kristo. Da geluaha matetes. Nasimanya da irama ina fefu za mati. Fefu zino mubayaka idana sino mo aro. Tobali matetes. Tobali ni fahao masolo o Yesu. Ba adreber da dozi samati te fatenge tobali enoni. Da ini fauteuil imamat am orang percaya. Fefu zamati no ere no samaduhu turia sumusodede ba gulidana. So zamadua tu resumu sodede banomo yomo satua banomo hevisa ena irauno faluha vangorifi la falua ba malalini era bagi netadre iberege avuvu ita bada mohalewe rasatua famaduwa keriso balala halewe za mesana hadia fagawe iya ba sekola ba mahizo ba dunia politik. Tobali ita sama duhu, tobali ita ni fahao, babogau ni niha ena soba malalini era. Bahiza, moroi bago talua dra samatinome sino tanah kekeriso, imamat am orang percaya, banogoi tobi muobini. Muobini dipanggil khusus, bamufatenge ya ia dra enoni. Simane ira fadrita, sinenge satunya keriso, evangelis diaken, batanebeunia. Tobali ang irinwada ita ira enoni. Hevisa ita bangay halewa zo aya. Hekeda badan ni hadre, bahebad na hiya tanabu umisa. Ya dai te kau ni ita bate fatenge ita, na si dudu tahale halewa adre. Si fau falulu sa fo halewa, adriwa mikino daru-darua. Si fau fahasapua, na si dudu alua ba malalini era. Itertede da iramaina hevisa luono medefi feleziwa feleone alua ba malalini era irege tanani hadre tobali tana za matika Yesu ia dae mukuna ta ngeragda hevisa ena dozi sino tobali banwa Yesu basi duduhu aro moa motela ba mobua ira balala ba mati. Adre berda ya ita ira enoni data o niaga doida ya da enoni ma dulos
hamba batenga dolos. Taila ke luah dolos saya da samai doke mababasa Indonesia saya da penipu yang licik. Irege si tutu iramai na ira televisi fefu batahala halewa adra. Halewa baba nuriai ke turia sumuso dede faudu ke ibani tana badede kheda me imane. Halewa zango pa turia sumuso dede adra fo ahonoa ni baba yau adra. Datat basu samuzate badozi samodrongo huhuo adre ba ena tao e bakabadede zamusana. Data idrongaga tamane. Halewa zango pa turia sumuso dede adre fo ahonoa ni baba yau adre. Yaduhu mangadrita. Maadre sauhagele va ibu dede soaya. Minut hege khema ginete baba modrodrongo taroma lima. Vano kau ni draaga baba nema fangorifi. Tobali ni fahaeu. Tobali solo ya uke. Baya dae fatenge draaga bagulidana. Fatenge draaga bazino mani baga tureso musodede. Fatenge draaga bagotalua zo kami. Fatenge draaga babogau ni doziniha ena alua ba malalini era. Maadre fahau ba bele draga he hau ni amoni ena dozi sama tikhu. Oi dozi monorotede baba nuriai ke turia somusodede adre. Irege banuau lema mo waa mo tela ba mo bua. Ya ia bua ba mati adre balala ba auris seroma ekhe. Sauha gele ama bazoruko badai zoaya ka Yesu Keriso. Yaduhu.